felicidad, pero invierto en Forex. Me confundo quién amar, a quién mandarle flores. Yeah. Tener uno, tener más amores. Yeah. Tenemos hielo, yeah. Estamos ice, yeah. Allô tout le monde, c'est Régine. Je dis bienvenue avec tout nouveau abonné et merci avec tout le monde qui supporte mieux. Je Noël déjà guys, moi au Mexique, moi descends dans une ville qui est Cancun. Moi te descends dans l'hôtel ça qui c'est Cristo Grand Cancun. Moi t'ai recommandé avec n'importe qui t'a intéressé à le visiter. Il est vraiment belle. Il y a 3 piscines. Il y a la mer qui est tout devant l'hôtel là. Il y a plusieurs restaurants qui sont dans l'hôtel là tout. Il est vraiment convenable pour n'importe qui t'a aimé à visiter. Go see the view. The outside. Okay guys, kounya li le pou mpran la ria pou mal explore vil lan. E pi pou mal chache yon kote pou mal manje.
Restaurant sa te vreman wow. Wè ti plas an ap gade la. So al visite Cancun. Pase nan restaurant sa. Montre yo ti bout video sa. Pou yo bo plas sa. Bon bagay. Lem di nou bon bagay la bon bagay. Yo te fè bon ti guacamole pou nou. Tout fresh. Avec fresh zaboka, zonyon, piment douce. Oh my god. Lem di nou te pou mante bon guys. Kounyam fin manje vat mwen plem te deside al relax mwen bo la meya pou m enjoy view an. Sí, esa espada es muy importante para mí. That sword is really, really important for me. Sí, y vamos a ir a atacarla. Now, we're gonna go and fight to get it. ¿Quieren ir a pelear? You wanna go and fight? ¿Están listos para pelear? Are you ready to fight? Ahí está el barco enemigo. Vamos, vamos, capitán. Tú puedes hacerlo. You can do it. No los escucho. I can hear you. Everybody say, yeah, 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 yeah. Más fuerte, louder. Acaba con ellos, capitán. Kill them all. Oh, segundo round. Seco. Vamos, vamos, capitán. Tú puedes hacerlo. You can do it. Vamos, vamos, acaba con ellos. You can now. ¡Amén! ¡Amén! Recibiste mi mensaje.
With my message. No tenía Wi-Fi. I have no Wi-Fi. Right? La muerte viene por ti esta noche. Espera. Dame tus últimas palabras. Lo feo. Nunca podrás matarme. You will never kill me, Jack. Volveré. I shall return. Vamos. Sigamos apoyando a nuestro capitán. Let's support our captain. Everybody say, Jack. Vamos, capitán. Más fuerte, louder. Picaña. Y todo se me enseña. Bien hecho, picaña. Percebe, mátalo. Y todo se va ahí. Percebe. Vamos, percebe, termínalo. Finish it. Acaba con él. Fíjate. Y todo se va a enseñar. Coco Loco. Y todo se va ahí. Coco Loco. Vamos, no, el Coco no. No, el Coco no. Jodi a fèm 3èm jou au Meksik. Mwen deside al esplore yon lot ti il. Lè mwen rive nan kwa ki pou mte ale. Malèrezman m pat gen tan pou an pil video de ti il mwen tal vizite a. Men kanmèm,
Mwen montre nou yon ti bagay. Ok guys, nou rive nan fin vlog sa, mta souwete nou te enjoy mixit avem. Si nou te yon men video, bali yon thumbs up pou mwen, fem konen san pose nan comment lan, e pa bliye, pataje video avek fami yon zami yo e tout moun kane. Merci, mwen menon pi, mwah!